Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto niatitirithitie ni itemi ria Akenya othe gutigirira mbeu njithi guku bururi-ini ni magiia na mieke ya mawira niguo mahote kwirugamirira muturire-ini. Agitetera igoti ria waki wa nyumba riria rendekithitio mutaratara-ini wa kigina wa 2023, President ugite kumana na Akenya kurengwo gicunjĩ gĩa 3 harĩ igana kia mishara yao, mbeu njithi ni mekugia na mieke ya mawira iguru ria Akenya kugia na nyumba njega na cia raithi. Tumesema kupitia kwa ujenzi wa manyumba 1200 kila mwaka tutaajiri vijana zaidi ya 1,000,000 kila mwaka, na itatugharimu sisi kama Wakenya tuwe na hazina ambayo itatusaidia kupanga ajira ya Wakenya 1,000,000 kila mwaka. Akiaria hidi ya mathiko uria wari mumbunge wa Kandara David Waweru Ng'ethe, President yoritie Akenya matige kwiyenda na meciragie andu aria matehotete. Na mtu asiseme how is it my business? It is your business, my friend. Kwa sababu wale wanahangaika barabarani ni watoto wetu. Ama sio watoto wetu? Wale wanazumbuka barabarani hawana ajira ni vijana wetu wa Kenya. And therefore it is our collective responsibility, it is our collective duty to ensure that we support the program that is going to give opportunity to millions of our young people so that they too can have a decent living like the rest of us. Akimurika ciĩgie ngukumio, President eranĩire kuhitana na icia indo cia muingi hatari guthutũkania no kana no, akiuga mbeca iria Akenya marengagwo ta magoti no nginyagia irutithio wĩra uria kwagĩrĩire hatari wĩitangi. Ile pesa yenu, ushuru ya wananchi wa Kenya, pesa wananchi wa Kenya wametoa kwa jasho yao, hakuna mtu ataiba, hawawezi. O kahinda-inĩ o kau itua ria President ria kubuta wira aria marekwirwo kunyita itemi ngukumio-ini ya uguri wa neti cia rwagi ruhonge-ini rwa KEMSA niritugiritio ni atongoria mauma hamwe na President matongoretio ni mumbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na mutongoria wa aria ingi mbunge Kimani Ichung'wa na mumbunge wa Mukuruweni John Kagucia. You are no longer being judged by what you say in regards to corruption. You are being judged by the breadth and depth of the action that you're already taking. You are not talking, Mheshimiwa Rais, you are acting. Muronire andu ara mareciririe no marehe ungumania thiini wa bururi, ni muronire makinya maria maroeirwo ihinda ria kuria. Sasa mimi nataka nifanye nini? Nirithirite ni tondu wa corruption. Ihinda rire tha ici wona weka ungumania, our president na our deputy ne maratuonirie no ikinya riroyo ukaigwo nja no gakorwo kieherio thiini wa wira uria uraruta. Agicakaya gikuo kia David Waweru Ng'ethe uria wari mumbunge wa Kandara na rita rimwe anahuranira giturwa kia president amugwetete ta mutongoria njamba hari gutetera muingi. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani.